POZZ. Pravit ćemo sve, niste vidjeli naslov, tako da danas radimo thumbnail ispod nekoliko minuta kao Amir Hadžić. Prvo i osnovno, screenshot face, naravno i sve ćete onda što sam ja već uradio. Sad treba će vam neka pozadina koja će lako da vas primami, nešto ovako, i stavite ispod njegove face layer. Povećate ovako da staje preko cijele slike i odlično. I sad treba će vam još nešto pored njegove face, naravno u zavisnosti od teme videa. Mi ćemo naravno izabrati nešto veselo, recimo ovako. Sad da bi dobili na našoj clickbait vrednosti, uzet ćemo text tool i staviti jedan upitnik ovako ovdje. Malo ga povećate da se to vidi na malim ekranima. Sada ćemo ići dupli klik sa desne strane na njegovu facu i staviti neki outer glow, boja nebitna, ovako ljubičasta, roze, ok. I sada ćemo dodati tekst, bilo koji generični font će biti dobar, na primjer Code Pro Bold LC. I napišemo prvo na primjer burek i napravimo novi tekst, napišemo sa. I treći tekst napišemo sirom. Onda ih lepo poređamo otprilike ovako. I sad na svaki posebno stisnemo ovo dugme ovdje i stavimo ovaj italics efekat, isto i sa i sirom, odlično. Sad ćemo staviti burek u color overlay, u recimo ljubičastu i sirom isto, a sa neka bude recimo zeleno. Sad ćemo držati shift i uzeti sva tri layera teksta i stisnuti ctrl E da napravimo jedan od ta tri, ići desni klik convert to smart object i dupli klik s desne strane stroke i stavimo ovako neki stroke debelih i napravimo novi layer i uzmemo brush, hardness 100%, size 1, stisnemo na jednu stranu, držimo shift, stisnemo na drugu, isto tako i ovdje i ovdje. Imamo dupli klik s desne strane, stavimo stroke, ovako nešto, ne znam zašto bi to radili, ali uradimo. Možemo da uradimo još jednu stvar, ako želite da se burek u pozadini uklapa sa tekstom, možete stisnuti skroz na layer s burekom i stisnuti ovu ikonicu ovdje i ići na gradient map i izabrati da highlightsi budu zeleni, a da shadows budu ovako ljubičasti na primjer. Onda uzmete sve te layere, stisnite ctrl G, ctrl E da kopirate, ctrl E da to bude jedan layer, desni klik convert to smart object, idete filter, camera raw i namještite sad kako vam odgovara. Uradite što vam se sviđa i stisnite ok. I to je to, predivan thumbnail. Nadam se da znate sad kako on pravi to, ne znam šta vam točno nije bilo jasno, ali tražili ste, ja uradio. Tako da za uzvrat like, subscribe, komentarišite tamo malo. Zapratite me na Instagramu @powerhamster_ i goodbye!